Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen di Mahasau arada tumpen komara phansi Delhi rong sopialong anche toidun jima bangsong thega bangki ke bangji bosik ni 5 player ni pangdak ponpo bosik ni 5 player ni Amar Singh Tiso Joyram Ingleng je ai kathar Jotson be pendanglok kadoka be bang pho abang phu arahia bangki bosik ni 5 player ni paklang ponpo Bangsoni apartment Bokajan subdivision Dipu Hamren lapen di Mahasau palong pli adimalong ti strong room biponlo Bangso strong room along si nonamat bang phote hang bipon koklo la sojok kedamtang aruni phaing korai si arni APHLC racharia songahin pen kache toidun APHLC Central Committee along dihin rimbang anparta election agent Rajenti Mung pen japonsi Dunmai Phu Rajesh Tiso Kongchun Bang Sarkiri Rong Pharatum Hamren along ke padopon Lok Sabha election strong room along kahumri paduda Phu Rajesh Tiso Kongchun Bang Sarkiri Rong Pharatum Hamren along ke padopon Lok Sabha election strong room along kahumri paduda Bangso Hud Rajenti Mung pen kaning Jepana Tenki West Karbi Anglong MAC constituency sirkep pen kadoka be Pharoki Thomra Krehini polling station pen EVM VVPAT kalakha hud kacherok tok pen kelang kapang kingdon pamiji aphan bidi sore ka chipia seke chipi pon pusi pachini pon Koprang ani itu malah counting aja na company pon non tarik free ani bangala ke manang ali ja chiplo lage tarik free lage tum result ani no Nasi counting ani lo nasi counting aja na pani kon training seke chipi pon lo kana ko dotula me to me kan chimin pon ji phan la pena ko so tande te nakin kon strong room ang lo strong room along bang thanga kisung a homoisa ke awik no mati so tame ala ni tum sini aro pen kisung kuning do itu mikila strong room long ke hono dun atum pen ala display cihelu cak lahai lama ni masa ko aro tu meni kisung kuning do lahai nang kahumri laloisi dan hini bena bangke kedam tanga pora hut setami BJP racharia songa tuma bangke bot ka chong hu pena joksi latum che pahai erlo kedam tang MEC kilika hut setami ke siang kang constituency ko ra trok do setami BJP atum abangke bot ka chong hu asai ke klema jok inghoi inko ra trok ta che pahai pon etlo pusi Rajenti Mung pening je pon kedam tang election of hut eglong lo BJP dinga batai tame mane kachong hu Aduh, ini kan sih langsung sih, langsung cepat pon gitu. Cini ada lama gitu. Constituency ini korang truk, pen ini korang truk, mat BJP high tuh ke, nampak abis itu cekan sih. Tentang MPC itu constituency ini korang truk lah, ini korang truk langsung sih cepat bor ide loh. Belakang, komandi ini udah bangga wahing emang jadi, kata atum ini korang truk cepat loh. Kopi polo dah lagi, komandi adi melong bangga lagi, kicok cek edum langsung klaim tang loh. Labangan itu cini pun, lah sih nono bangga. Perang bang di election ano bang ke cerok tok na yung posisi ini kami nito lakad do kabe counting udah na may cerok tok do tayo bang nito training mate security kan tapi ito to akihin no kambang na matiba na pakyam ng gaji pasi nito na kan News report KTV News